Dobar dan, pozdravljam sve medije. Hvala vam što ste došli na našu redovnu konferenciju Patriotskog bloka Sombora. Danas će vam se obratiti Jelena Božić iz Srpskog pokreta Dveri, Bogdan Sunajko iz pokreta Dinara Drina Dunav i Milan Trakulja ispred DSS-a. Naša današnja tema je kulturna i sportska politika identiteta i na početku bih samo najavila jedan kratak osvrt na aktuelna dešavanja u Somboru, a onda prelazim na glavnu temu koja se tiče našeg programa. Dveri se iz više razloga protive najavljenom izmeštanju legendarne pijace u Lancima radi pravljenja parkinga, jer taj pijaca deo kulturno-istorijskog nasleđa grada Sombora i jedno od njegovih najprepoznatljivijih obeležja. Molimo sve nadležne da na vreme odustanu od te namere i da naprave projekat za rekonstrukciju postojeće pijace, jer bi nepažljivim postupanjem mogli da povrede osjećanja i dostojanstvo mnogih građana čiji su preci stradali na ovom mestu od fašističkog terora. Ta sećanja su još uvek sveža i pravljenjem parkinga zarad nekog privremenog megamarketa možete da izazovete pravu buru emocija kod građana. Kad god pomislite da dirate u ovo kulturno dobro, setite se samo sunčanog sata. Što se tiče naše kulturne i sportske politike identiteta, aktuelna kulturna politika u Srbiji, pa i u Somboru, ide na ruku činiocima slabljenja, dezorijentacije i razgradnje srpskog kulturnog identiteta po kome smo se izdvajali i izdvajamo se među kulturama takozvanog regiona, kao i svaku kreativnu osobenost pouzdanog sistema duhovnih vrednosti. Akteri zvanične kulturne politike, kao i državne politike uopšte, u središte pažnje postavljaju povoljan spoljni utisak na međunarodne činioce i za to se neselektivno troše inače nedovoljna budžetska sredstva, dok su realne i istinski potvrđene vrednosti nacionalnog preznaka i sadržaja osvedočene ustanove i pojedinci na margini pažnje i podrške. Pod Gebelsovskim parolama neophodne promene naše ukupne svesti, zarad nazovi dobra sadašnjosti, saradnje i napretka, sprovodi se sve ogoljenija antinacionalna, jednom rečju tuđa kulturna politika. Neki od programskih ciljeva Dveri su: prvo, zakonska zaštita ćirilice, kao i njeno puno, ravnopravno integrisanje u sve vidove savremenih informacionih tehnologija. Ćirilica je u cijeloj Srbiji, a pogotovo u Somboru, zanemarena, a u nekim susednim državama zabranjeno je upotrebljavati srpsko pismo, što dovoljno govori o njenoj realnoj ugroženosti. Ćirilično pismo je jedno od prvih znamenja našeg kulturnog identiteta i njegovo očuvanje kroz široku i jasno podsticanu upotrebu u javnom životu mora biti precizno uređeno od škole do javnih institucija, ne dovodeći u pitanje prava drugih nacionalnih zajednica na upotrebu svoga pisma. Šta više, ako izdvajamo sredstva da naši županijski službenici uče mađarski jezik, tim pre ćemo i tim više uložiti sredstva da se sačuvaju srpski jezik i pismo. Zalažemo se za donošenje novog zakona o srpskom jeziku i ćirilici, a na nivou Sombora to znači da ćemo podržati prosvetne radnike i sva ona udruženja građana koja se budu bavila tom temom. Pedagoški fakultet tu igra veliku ulogu. Zatim, neki od naših planova, dakle, pokrenut ćemo projekat osnivanja Srpskog doma u Somboru, koji će biti jedinstveni kulturni centar srpskog naroda na ovim prostorima, jer smatramo da je sramota što dosadašnje vlasti to nisu učinile. Somborce je posle više vekovnog ropstva najpre oslobodila srpska vojska, a u Drugom svetskom ratu je nepobediva Crvena armija odigrala ključnu ulogu na vojno-političkom planu, ali to se u ovom gradu uopšte ne vidi. A ne vidi se zbog komunističke cenzure i antisrpske politike. Sombor nema oslobodilačka obeležja i znamenitosti kakve zaslužuje i nema svoj nacionalni kulturni centar. Somboru nedostaje slava grada, pa se u nedostatku iste birokratski proslavlja i nazdravlja ugovorima, kreditima i kulturno-istorijskim ucenama. Sa pozicija vlasti, ako želite istinsku kulturnu politiku, promovisat ćemo istinu o stradanju svih naroda u Drugom svetskom ratu, naročito na teritoriji Somborske opštine. Organizovat ćemo redovne javne tribine u saradnji sa istorijskim institucijama i društvima. Konačno, obeležit ćemo na dostojan način sva mesta masovnih stradanja od strane fašista u našoj opštini, od kojih je jedno upravo pomenutog sunčanog sata na pijaci u Lancima. Zatim, učinit ćemo sve da podržimo inicijativu samih građana Sombora koji žele da se rekonstruiše spomenik kralju Aleksandru na Glavnoj ulici, kao simbol oslobađanja grada i naših naroda od austro-ugarskog ropstva. S
Sombor je također poznat po negovanju tradicija svih etničkih i kulturnih grupa koje njemu žive, što smatramo da je jedinstven primer mogućeg prijateljskog suživota na malom prostoru. Radit ćemo i dalje na zaštiti prava i identiteta nacionalnih manjina u Somboru, ne uslovljavajući sve te grupe bezuslovnom političkom podrškom kao što se to do sada činilo. Zapravo, sve te manjine su ucenjene i njihova jedina politika se svodi da budu uz partiju koja je trenutno na vlasti, što se vidi recimo iz primjera nekih bunjevačkih partija koje su se pridružile trenutnim. Program ovih nacionalnih zajednica bio bi iskreniji, lepši i kvalitetniji kada stvari ne bi bile tako uslovljene politikom. Dveri se zatim zalažu za angažovanje omladine kroz razne nove radne volonterske kulturološke inicijative i druge oblike zdravih stilova života. Na nivou Sombora organizovat ćemo omladinske akcije u oblasti ekologije, pošumljavanja, poljoprivrede, pravljenja lokalne sportske infrastrukture i fizičkog zdravlja. Mladi zaslužuju bezbrižnije i zdravije odrastanje, oslobođeno od raznih projekata promene svesti. Od nas građani mogu da očekuju konkretnu finansijsku i medijsku podršku školskom, univerzitetskom, rekreativnom, profesionalnom i reprezentativnom sportu, posebnu pažnju, pored nacionalne kulture, srpskog naroda i svih drugih nacionalnih manjina koje žive u Srbiji, poklonit ćemo sportu, ali pre svega kao telesnom vežbanju i fizičkom zdravlju, kao vidovima promocije zdravih stilova života. Lako je posle napraviti profesionalnog sportistu kad dobijete zdravog pojedinca, ali šta ćemo sa velikim brojem onih mladih koji nemaju priliku da se rekreativno bave zato što se sve ulaže u takozvani profesionalni sport, a zapravo se tu profesionalno pere novac ili savest. U sportu, oslobođenom od te takozvane profesionalnosti, vidimo posebnu značajnu vrstu rodoljublja i predstavljanja našeg naroda i države u svetu. Naši vrhunski rezultati na nivou celog sveta onda neće izostati, nego će se još više umnožiti. Dajmo šansu svima da budu zdravi i fizički sposobni. Na lokalnom nivou zalagat ćemo se za stimulisanje i podršku projektima dostupnim većem broju dece i omladine koje se bave promocijom zdravih stilova života, što kroz institucije školstva i zdravstva, što kroz volonterske projekte. Prepuštam reči. Pozdravljam ovom prilikom sve stanovnike naše opštine, također postavljam predstavnike medija i zahvaljujem se na dolazku. Mi iz Narodnog pokreta Dinara Drina Dunav smatramo da materijalno siromaštvo ne sme da bude izgovor i oproštaj za siromaštvo duha. Zalažemo se za kulturu koja neće biti prepuštena politizaciji i jeftinoj komercijalizaciji. Naš prioritet je kultura zasnovana na negovanju vrhunskih tradicionalnih vrednosti, oslonjenih na bogatu materijalnu i nematerijalnu baštinu našeg naroda. Zalažemo se za jasnu finansijsku podršku države amaterskim kulturno-umetničkim društvima, pozorištima, folklornim grupama, orkestrima, likovnim, literarnim, filmskim sekcijama, svima onima koji se bave kulturom, a očuvavaju tradicionalno i autentično izražavanje mladih. Sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Stoga se zalažemo da sport treba da bude dostupan svima, bez obzira na materijalni položaj u društvu. Zalažemo se za stvaranje uslova za masovno bavljenje sportom, prvenstveno kroz školski sistem. Sport moramo vratiti u školu. Školski sistem podsticajnim programima mora da vrati učenike na sportske terene. Zalažemo se za ulaganje u one sportove u kojima predstavnici naše zemlje imaju vrhunske rezultate, iz razloga kako bi država poslala jasnu poruku svim onima koji se bave sportom da se trud na kraju isplati. Također, ono što je vrlo bitno na sportskim terenima jeste bezbednost. To je neophodan uslov za praćenje publike na sportska borilišta, a samim tim je oporavak sporta uopšte. Stoga se zalažemo za krivično gonjenje i rigorozno kažnjavanje svakog oblika vandalizma, nasilja, kao i svih drugih kriminalnih radnji na sportskim borilištima. Još jednom vas pozivamo da izađete 24. aprila, podržite nas i zaokružite broj 9. Hvala vam.